जय जगन्नाथ। आज जो प्रकार खरा होची ए खरा देखी इच्छा हला लेंबू पानी टिके पीबाकू। खरा दिन रे लेंबू पानी ठू बेस्ट आउ किछि नहीं। लेंबू पानी आगरे कोल्ड ड्रिंक्स जूस सब फिका पड़ जिवो। आमे मा झियो बाहरी पड़िलु लेंबू तोड़िबा पाई। आम बारिपटे दुई चारिटा लेंबू गछ अछि किंतु सेथि मध्यरे गोटिए गछरे लेंबू फଳିछि। सेथि मध्यरु आमे गोटे दुईटा तोଳି ନେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇ ଲେମ୍ବୁ ଦେଖି ମୋ ଝିଅର କହିଲେ ଖୁସି ନ ସରେ। ଆସିଲୁ ଲେମ୍ବୁ ନେଇ ଆସିଲୁ ଓ ଲେମ୍ବୁ କାଟି ନେଲୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାଣି ନେଇ ଚିନି ଓ ଲୁଣ ଦେଇ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲୁ। ଭଲସେ ତାକୁ ପୁରାପୁରି କରି ଫେଣ୍ଟି ନେଲୁ। ଫ୍ରିଜରୁ ବରଫ 2 ଖଣ୍ଡ କାଢି ସେଥିରେ ପକେଇଦେଲି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କାହାର କାହାର ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।